Чуваш патшалық педагогика университете кыжалты ғырвын вишіміш варене жулне бұшларе. Аслы школ әмірхи осқағылне упраза, үш меследжізіне лайхлатса бұрса, шәне вғыдын врендегенезіне тивишлі жайра хадерлешін. Шәктілі терлі тепчевзе миртерзе проекциям жирайшы. Кунда білуіліне педагогсыне числайшы. Шәвретре Леонид Лялькин филологта. Тамара Чумаковын кемел сассигу, Юрыш Леонид Лялькин кевелене шершенде шылдырсем юра шарандарать. Хойделен врени композиторын халықра палырны хайлавесене Мефодий Денисов та юрланы. Візем Чуваш радио фондінде упранашы. Сагрумбилік шулачи деспе вишімшул пердень әмірліхе уйрылсагайна Леонид Лялькин филолог, шауынбегех совышта, художникта, музыканта, дирижерда болны. Хойвыхыденде подрельде Иван Яковлев яделі педагогика училищи Бдеринскер, кайрах Чуваш патшалық педагогика институтінде білуіліні. Пархадарлы ендешісем, унын еткерне, шәне рубатне шидерес комылы. Теслих вырынне болдыр. Волда пирен кунжул, волда пирен история. Вот шамнашкал пхалық историинче паллы жер хаварны варендеген Иван Яковлевич ячелеп Чуваш патшалық педагогика университетин шавдарын чен нумай варенсе дохна. Хамра варентне учительзен еткері вағдикні жемінде візен кивелмес. Терсивек алазан візен бухна, візен пире варентне материалзем, візен паян егуншын теслік вырне бұлзадырашы. Таннаштарма мелі, әлеки вағытрине, халги вағытри таннаштарма мелі. Пурнышыбе булдарулышне тепибе хадясыне школ ішіне халаланы педагог чаба духастелевбе хулана духсагайман ялда юлны. Сірме губыс баян мандалина галаганын, саваюру хайлаганын вренегенесем учителі елне дурдынны. Вылвысембе пірділге дупма біліне, воспитание жінде хойын меследізембе узугурны. Совине, юрине, үгерджегезіне гурза мана тыткана илже, манжын выл түслік бүлже. Учителін терлемайлы, талантливый болмалла, ажазыне тыткана илзе, шунатландарза вештерзе каларза ямалла. Вот шавынбек верендеген кезі жұртлады бе Леонид Матвеевича. Паяны бір шағында педуниверситетра, ебверенне жағында педуниверситетра, студент сене кадарца барза, шағынбек учитель пулма тырышмалла, тезе веренце калашын. Леонид Лялькинын сумлы вренегенесене гурсан, она хойне баласа илме булаттеща. Сумахран Валентина Ситова Рашей Давадевичлі тада Чуваш халық артисне выл подрелі тарахинде тарын школінде вырыстелгебе литературе, музыкаба черчене тада үгері усталық еврентне. Вуна шол ялды, ширим шол шкулды хора ерцебыны учитель, сцена остынь адялыхинде тарын ерхварны баллах. Пәдім уявзем, онзыры нефшанды елтмен. Кашны классра хойн хор булны. Өзен кашны жын хойн юра булны, кашны классын хойн юра булны. Өзем сойлазайын. Бұл нишанды бір жынман. Тоқтан вағыдын же бір аджа құшқырашса, чүпса жігіт бұзан коридордырық. Бұл жаны азырғачыде. Кайран класса кермек ішін қалачы. Кихабында детші, ченетші. Ерс тұқса чүпса керха школы ереді бара. Педагогика университетен доценде Николай Осипов тельбулура подрельдерхенди ыты мухталлы педагогсен еткері беде балаштарджа кашнин куншуля тепчеведевеш. Хамаврентне учитель Сидоров Николай Андреевич, да Ершов Владимир Иванович киленджи учитель лабораториинджи эткерлихне студент сене кадарца вазенишне хилне вазенишне хилбе паллаштарза студент сен хайзен судазельне профессине тада да тептендрех вренме бигенчер юратчер тезе телев лартымыр. Хойзенишне чунне барса пурнышланы педагог сень пурнычебе балашсан, студент сень теллев девленет. Малашлых ушымлырах балырмадыдына тезе шутлайшы, пулас учительзене хадырлегенсем. Витай Петрович Танджал хывығыдынже шак Чуваш тілгібе литература учителізен антологине ергелезі жеде пигензе вақнычы. Шербулінде бұл
онышлах пулза пыраймаре е вăгăчă шамбе килзе духры бол шагынбата бирин халги вăгăтра майбуржухне технологиземде узугурза шак пиреврентне пиреврентсе буны наставниксем булны ал хер халлы шулга алла шкулда ишлени учительзен упранза юлны эткерне пуштарза пержере бухса управа гурза паянги вăгăтра студентсене врен чүнегнамар республика вренди институтин жеде шагын богузу курмалла. Леонид Лялькин пирих шырытласова жирзахварна хошесем егебенде вунултымышылда гунчудыгурны савна ейн тван жиржывым кенегене кереймень. Әштешесем вулаган батне шитмень хайлавесене депетителешшенха. Чывашчылыги, тыванчылгемір, еплейлемлі был, хитре, она упрана өмір, азаттезем мәнелікрен. Чывашчылыги, аваллық пилі, она упрар мән величин. Чувашия Марина Корягина, Екатерина Ингалакова.